ki polit kagahati inin dekem ki yaki bruto kari haki thain khapot ke Meghalaya wa Assam ki wakantup yaki wana West Jaiñtia district. Nangkong da yo wokem yaki wada melin yeni ikam we ki wada timit chwa ki polit wakantup ya Muhammad Abdul Hanif Sik lepau arsnem u wana geographer Dhubri district u Muhammad Rafiq Ali lepau snem na Arikati Kamrup district wa Muhammad Zakir Hussein arpau nyaw snem na number 2 Sheshara Barbeta district. Yakini de yo wokem de watip tikna ke polit na ka Korchuk police station wa ka special operations group SOG ka West Jaiñtia district ye emkini ki damak to thuk-thuk. Hadin wa phala kini ki lengut da yang khap yaki witawan hajwai he wada yo kem ye lengut ki wa emkti ha ini ikam to he wada chem le ya artali ki thuk-thuk Yamaha Re 15. Kini ki wa cha kem to udai bormi amran song arpon rusnem na karkhana utuna dahun matra arpau sansnem na karkhana wa urimiki suchiang arpau arsnem na saphai ki wana West Jaiñtia district waro. Hawa petenye takit de yo le salitali ki thuk-thuk wa cha to ki wada chem hathain Muktapur karkhana wa em hakapot Bangladesh ki wa artali ki Royal Enfield wa em yo number AS not EV FJ nyausan ru nyau wa AS not EV FE leso khendenru wa gawi ka Bajaj Avenger wa em yo number AS not EV DU arle san nyau. Nagini de yo ya kitiar kam ki master ki ka kharat anar wa ki vide kitiar de lang ka poisa. Kini ki bruto ki wakre ha khapot Assam Meghalaya hewa bunsin ya ki thuk-thuk watu dadai cha Bangladesh.